الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين حينما كانوا أحلت أرواح من مشارق الأرض لمغاربها وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى رجال صاحب هذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخوان أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an Abdullah bin Umar, saking Sayyidina Abdullah bin Umar putrana Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhuma saking karune Sayyidina Abdullah lan Sayyidina Umar. Biasanya hadis nikah mun bada radhiyallahu anhuma berarti keduanya pada sahabat. Mun radhiyallahu an nyebut telo sahabat, an fulan bin fulan bin fulan, tetapi saya radhiyallahu anhu berarti situng sahabat. Mun anhum berarti telok nika sahabat kabeh. Nika sahabat kabeh karena radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala dawu sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima iku tetep ing dalem barang saqatis sama'u sakot kang napa niku nyirami apa as-sama'u langit, yakni al-matar banyu udan, wal uyunu lan pira-pira sumberan, au kana utawa ana apa ma ana iku athariyan bangsa kang den sirami banjir, yakni ma yusqa bisailil jari, sesuatu tanaman yang disirami dengan as-sail, napa banjir, air yang mengalir gele. Napa niku aukana atharian utawa aukana utawa napa niku ana apa makna iku atharian bangsa kang den sirami banjir, ma yusqa bisailil jari, napa niku al usyru utawi 1/10, napa niku gelek khabar muqaddam, fima iku tetep ing dalem barang, al usyru utawi napa niku mubtada'an muakhar, khabar muqaddam mubtada' muakhar, al-usyru utawi 1/10, au kana utawa ana apa makna iku atharian bangsa den sirami banjiran, banjir sing mengalir, artine nggih ndak butuh biaya, cok barangan candring medure nika tanaman se tadah udan atau somberen se tak membutuhkan biaya, atau kene ngegili aing ojen banjir sing tak butuh biaya untuk ngaingi saben nika. Wama maka tak pada bareng saya membutuhkan biaya, wama utawi barang sukiya kang den sirami apa ma bin nadhi kelawan eboran, utawa banyu kang den tarik kalian hewan bin nadhi
nyirami mbutuhno napa niku hewan untuk sing narik banyu utawa mburu padha ae. Nisful usyri utawi separone 1/10. Nisful usyri utawi separone 1/10. An Abdullah bin Umar saking Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhuma saking Sayyidina Abdullah lan Sayyidina Anapun Abdullah bin Umar saking Sayyidina Abdullah lan Sayyidina Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam gal dawuh sapa Kanjeng Nabi fima iku tetep ing dalam barang sakot kang nyirami opo as-sama'u langit yakni al-mataru tegese udan wal uyunu lan pira-pira sumberan au kana uta ana apa ma ana iku atarian bangsa den sirami banjir asail aljari banjir banyu sing melaku ya ndak kudu banjir gede pokoknya melaku banyune terus ndak butuhno biaya wama al usyru utawi napa niku 1/10 wama utawi barang sukia kang den sirami apa ma den sirami bin nadhi kelawan napa niku boran utawa banyu kang den tarik kalian hewan utawa banyu sing butuhno nanggene biaya lebet serah orang-orang se tukang ngaingin apa nyaman aja tukang ngelep lu keng lu napa korupsi iki ya pakada mon bede sekrek anu jadi mah engko le kadung lahir sekone ya anu sabar bebeune taplan oh iya jadi kalau selalu re bede sida apa boleh di BR kalau selalu re le ngadaaki sebeda sekrek eta moyen ndak bungkona bet anu kok le kadung nyangkup dak ruah kan giliran lahir jasa kasa enjo keng tak beli was tambah parah tambah nemen wisan niki biaya berlipat-lipat niki ya binathi kelawan napa niku kelawan eboran sing butuhno biaya sing ditarik kalian napa niku wau alat ngebor terus baru ngono narik niku ya butuh solar butuh wis akeh biayai utawa kelawan cara ditarik mek hewan ki bede sapeh sing aing terus akeliling kemudian nyirame ndeka napa semakin lebar ki semakin payah semakin banyak taib napa niku wa masukialan utawi barang sukia kang den sirami apa mabin nadhi kelawan eboran utawa banyu kang den tarik kaliwan hayawan utawa mburu padha ae niku kabeh wis mbutuhno biaya nisful usyri utawi napa separone 1/10 hadis nikah narangake kewajiban bagi seorang muslim yang kita dinta untuk mengeluar napa zakat wajib hukuma senapa zakatah nyongo zakat reng taneh zakat padi bila biaya nak ngangkui biaya napa tada udan napa mon candring Madura tada ojen mon candring Jawa sawah tada udan apa mon Madura tada udan ngambak ojen nih kada ada syatan nih tada ojen niki mon beda napa nyamana orang namen padi aing tadah ojen ngarepaki napa mengandalkan aing ojen sedari langit nika berarti tanpa biaya untuk ngaingin tak butuh orang sing ngelep tak butuh lu otaba kelaban lebetin aing tak ojen king ainga gratis gempang ainga lebat somberen al-uyun sumberan tanpa ada alat penyedot tanpa ada tanpa ada biaya-biaya semutuaki untuk ngaingin
atau boleh buat eseramen kelaban aing banjir aing ojen pada bayi ni kah king cuma seosom tak ada ojen benika. Maka aneka zakatnya saya harus keluar adalah al-usyur 10%. Ni sopah pertanian engki peneka tak sampai 1 ton. Nah engki peneka 653 mon aroba kebe kering atau 500 pak lekor aneka mon aroba beres nika ni sopah. Mon beda orang manen kebe hasillah 653 kilo kebe kering terus eselep mencapai 500 pak lekor kilogram berarti 1 ton berapa? 100 kilo nggih. Napa sekintal? Sekintal lah mon 1 ton 1000. Berarti berapa kintal nika? 500 segeme kilogram beras mon kebe arabah 653 kebe kering nika ni sopah. Maka wajib keluar zakat. Ni salah beda orang taneh panen kebe 1000 kilogram 1 ton berarti melebihi nisab nika ponan. Nisab apa? 653 mon aroba napa nyamana mon aroba kebe menggunakan pengairan yang kita neka irigasi segratis gila aingga lebat banjir aingga neka napa nyamana tak meleh ting bonda pak kan isop maka sepa keluar kita neka 10% neka kita banyak sakone dari hasil panen neka 10% dari 1000 kilogram yaitu 100 kilogram mon dari 1000 nah mon dari 1000 nah gawe gampang abai jadi mon melebihi dari mon ledepak kan isop yang kita neka senapa kala 653 kilogram nikah berarti zakat wajib apa keluar berapa zakat ya mon mutuakibi yang ngaing berarti 5% kisah paron dari 100 berarti 50 kilogram. Reng lambok niku kita panen zakat lek sediaki sepan mapan. Apa hukumnya zakat padi tapi diuangkan tak masalah. Zakat padi bejar kalaban pese tak harus dari hasil panen. Carana beremper kena beres sekelas sepadah bareng hasil panen nika sekilo nah. Berarti dia kelas tung masalah nah, kelas 2 senekah berapa regana 15.000 ya berarti kali 50 mon biayana ngangkui biaya separuh 5% mon tak ngangkui biaya berarti 10% bejar BPC tak masalah nika ya tak masalah tapi orang lambok enten kita panen ampun lek sedia aki kebe sepa keluar atau beras sepa keluar untuk zakat nika ampun lek sedia aki paling bagus getih orang lambok nika dek zakat nek saking ngebeda kesadaran dari umat Islam nika tentang zakat nika zakatut tijarah zakat mazraah baziraah zakatan apa neng sabe zakat orang bisnis zakat sewajib neka insyaallah makmur yang sidik tandik neka ya karena pun lah napa nyamana umat Islam ampun tak pateh memperhatikan ke zakat padahal kurang lebih banyak 12 ayat tentang zakat. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat neka kurang lebih sebanyak 12 ayat tentang wajib mengeluar zakat. Takung nangkung bener karo situng 2 se wajib keluar tentang zakat neka. Nah, kurang lebih 12 dalil tentang zakat neka dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala se mewajibkan zakat di umat Islam. Selalu berbarengan kalaban iman. Allah Ta'ala tak nerangaki tentang iman kecuali nerangaki bab zakat. Artinya apa? Ini kesepasang nih kak. Beda orang iman tapi tak zakat, tak sempurna. Beda orang iman tapi tak zakat.
Karena ayatnya selalu abeureng, selalu agandeng nih kak. Antarana perintah salat, antarana iman, pasti gandeng lagi kelaban perintah apa? Zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salat, tegakkanlah salat. Ini kehubung Nabi Gusti Allah, vertikal. Wa aqimus salat wa atuz zakah, horizontal nih kayaknya man. Apolong ibadah ben sepaden, bela datang ke ben orang-orang setan di. Kelembeng nih kak, sekanan salat urus Nabi pangeran, sekacer zakat urus Nabi manos. Ongke pak, ongke mun bener kelembeng. Oh tambah saya kata mapan keng tak bajeng, tak sempurna. Salat tak khusyuk, tak turun sekali di masjid. Duhur sampai asar, asar sampai maghrib, jadi gegeteng di masjid. Alebu di masjid, keng sayang tak zakat. Kita sempurna, saya nih kesepasang nih kak. Ibarat mata dukel aja, top selaja tak sempurna. Tanang dukel aja, tanang tak ada selaja tak sempurna. Soko dukel aja, soko tak ada juga tak sempurna. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Niki juga bab salat, wa yuqimus shalah, tegakkanlah salat, wa yu'tuz zakah. Perintah salat pasti abareng bi perintah zakat. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Khudz min amwalihim shadaqatan, yakni zakat. Ambil zakat dari sebagian harta mereka kang ki orang tak gelem keluar zakat. Dengan zakat itu akan membersihkan, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ya. Dadi sedaja peneka zakat wa shalli alaihim maknana napanya mensucikan, kemudian mereka sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman. Wa shalli alaihim, membersihkan, mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Zakat saya sebut kada qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang yang mau mengeluarkan zakat, wa dzakara asma rabbih, dan orang-orang yang mau menyebut asma Allah, fasalla, kemudian salat. Sombong aja saya tak ber zakat nikah. Bab salat nikah. Saja orang lebih 12 ayat saya nerangaki perintah salat pasti abareng perintah zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Wa aqimus salat wa atuz zakata wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Tegakkanlah salat, dirikanlah salat, wa atuz zakah, beda zakat tak boleh. Ini nomor berapa? Nomor 5 nih kak. Nomor 6. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Bareng terus. Agandeng nih sepaket nih kak. Tak lepas situnga kecuali situnga norok lepas. Tak ducalen situnga kecuali situnga ducal. Tapi tak bisa kerena zakat ni kemunan. Kadang-kadang karena syarat zakat ni kudu senisab, syarat boleh kudu haul setahun. Oh tapi bekto saya cukup untuk panen, walaupun tak setahun, kurang dari setahun, tapi bekto napon cukup untuk panen. Kadang-kadang ngekela, sekira tak ada pak senisab, kurangi senisab. Dasar lakar lecere, dasar lakar lah orang nekajar cerek. Sekira pak dekan nisab, orangin malah tak kewajiban keluar zakat. Jadi pangeran tipu, pangeran deng-gendeng. Ya mun gendeng masuk pangeran pak. Lah orang-orang sing nikah menghelanya mana? Akrena ada remasa kira bareng si wajib, jadi tak wajib. Kuaku bi malaikat sabok katong, atongnya pak lundur ke neraka. Protes, kula nikah abajeng, kula nikah haji, kula nikah umroh. Kula nikah napa nyaman apa sebulan Ramadan, kula nikah tadi
dosa raja, malaikat tak pernah zina, tak pernah mabuk. Mai masuk ke neraka, tak masuk ke neraka, masuk katong keng etong aku lundur. Ya gerenggi cek kelah. Aro tong kele orang menghela deka hukum Gusti Allah. Nah zakatul mal, nak beda keterangan zakat fitrah. Zakat ni adalah hasil atau harta sekotor, harta kotor. Contoh, mentera pada sehat tapi, beda orang sakit, tumor masalah, kena penyakit tumor orang ni kan. Akhirnya ntar ke dokter, can dokter, sampean tidak bisa sembuh pak. Kecuali diamputasi. Apa itu amputasi dok? Diambil sebagian dari daging sampean yang kena penyakit supaya tidak menular dan tidak menjalar. Orang mon beres akalah, montro sehat tah dengan senang hati dok. Ngiring pun sekosa kon gulet ronyo na sehat. Kalah bi dokter, daging ngelakar sekala. Seluang daging keng luang kelak masehat. Mak beda orang sakit tak bisa, harus amputasi, harus ketok kutu buang karena tanah sampian ni kemana capok ni kah? Capok penyakit saya tak bisa sembuh kecuali ketok tanah sampian amputasi. Diki mau nonton diki menjalar ni kesampian. Aja eman tanah gula kan bodoh ni kenyaman. Terus saya tak banyak sampean terus. Ya buang, nonton eman. Sebenarnya juga zakat. Lakar luang zakat ni kah? Meluang ke harta, meluang ke dunia. Tapi masih sehat ke dunia. Tak manglo mungkin azab pun wal'iyadzubillah. Pun azab pun aboroboh macam-macam silih berganti. Kalau umat Islam pun tak pati mereka nunggu ke zakat ni kah? Tak pati beda ni kah? Mana beda orang sibuk bi zakat ni kah? Bahkan mungkin cenderung lupa. Bahkan zakat ni kah mungkin di akhir zaman ampun yang kepingak pajak. Tidak dengan sukarela, tidak didorong dengan keimanan, mereka melakukannya dengan terpaksa. Saking le wajib, saking tak wajib tak majar, nggak pacek pun, nggak pacek. Nah, tetijak pada ki bereng pacek. Banyak ayat Al-Quran tentang napanya mana tentang zakat ni kan 12 pokon banyak. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiya. Ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Zakat sebut marina salat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah. Innamas shadaqat, beda kata-kata sedekah berarti nikah adalah si wajib. Sedekah si wajib, beda sedekah sesunnah. Dalam hadis Rasulullah SAW, bunyal Islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'uz zakah makluar zakat. Jadi mon korang ni kira korang rukun Islam aja tak makluar zakat. Tak makluar zakat. Jadi orang yang tak zakat berarti rapuh imanah sebab korang sempurna. Nah, oleh karena itu mantar muka dari ngaji neka berde kesadaran dari kaulaban panjenengan khususnya dari orang-orang se lakar andi kewajiban zakat sehingga orang kelak dengan penuh keimanan dengan napanya mana sami'na wa ata'na esto ngelampain panapa se perintah tining Allah Subhanahu wa taala. Karena orang ini kadang-kadang urusan obeng nih Pak. Kadang-kadang eman nah tak melebihi eman dengan nyabah. Surah perang, oh cakang surah perang. Cap jempol dero. Pasukan berani mati. Keng usah keluar zakat. Lawe luang apa? Seporan namanya nah. Aneng kan nyabe tak luak tak eman. Deru padahal nyabe sih paling berharga. Tapi orang se bakhil deh kasih tak mau keluar zakat kini kepenyakitan pun dunia nabonan. Pasti penyakitan pun. Tak mungkin nih barokah tak mungkin.
Ya, makanya ada di dalam situng hadis riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza fa'alta ummati 15 khoslatan halla bihal bala." Bila tang umat yang ngelakuin 15 perkara, maka tang umat jiria berhak menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Pertama, idza kana al-maghnamu daulan wal amanatu maghnaman waz zakatu maghraman atau mughraman. Dari Sayyidina Ali, bila tang umat dari Sayyidina riwayat Sayyidina Ali Kanjeng Nabi ada montang umat dengan lakukan 15 perkara atau salah situng, maka wajib baginya bencana negabonan, halal baginya bonan. Bila harta negara hanya beredar di tangan orang-orang yang kaya, nya wal amanatu daulan, jadi napanya mana tak takok keamanat sa'roba wal amanatu magnaman, amanat titipan dari Gusti Allah sa'roba jabatan ini kapon yang ke harta rampasan tak takok amanat dari waku dharma ya dan Gusti Allah dharma hisapna dharma tak krimesan yang ke magnaman ghanimah sebagai harta rampasan sehingga kapi pada repu da amanah nih kah. Padahal ini tanggung jawab paki bener karo aja ke orang Pasuruan mon bupati aja ke tisah mon kepala tisah bener karo aja ke rakyat tak kemalengan iman nah akidah nah Islam nah berro cara ngaja ke keluarga mereka entos kok aja ke anak bini bela tak bener aja ke umat Islam aja ke masyarakat ditambah taruh karuan wal amanatu magnaman. Kemudian wazakatu maghraman, mon zakat nikah yang ke sebagai nama pajak, zakat yang ke sebagai pajak, amanah khianaten net ada orang bisa parcaja zakat tak lakonin malah mau lakonan yang ke pajak, waliyadzubillah. Ya, ini pun sedaja ini hampir pun terjadi kapi ponan. Wa ta'ar rajulu zaujatahu reng lake norot ke reng bini. Banyak ki runding Nabi Ahlin. Ki runding Nabi Iyuna. Tu karo nyombang ning 5.000 runding Nabi Iyuna. Tak apa-apa sampean rundingan bi sebine tapi keputusnya bener reng lake. Artinya cek taat ikan to karena rata-rata reng bini ini kan ngajak deka boros deka bareng sih tak rata-rata bukan tak kapi ekotoen emas ekotoen sepeda ekotoen korset ekotoen ruang ki kelar ngecongku mula norot ke perintah nggak nikah. Jadi keputusnya bener yang laki nih rumah tangga nikah. Waqa ummahu tang oman lebenya mula ngelakonin sinikah. Napa bengal kereng sepona banyak bonan banyak bonan wartafa'atil aswat fil masajid suara-suara ning masjid letak songkan ke masjid baik laban suara napa boy salon tak olap ke masjid nih sampean watu-watan ya dan deleme kiai be tak pantes Pak ya dan deleme kiai ya dan deleme guru angar-ngar-ngaran ini tak pantes. Lah terus dari rumah masjid dalam Gusti Allah Subhanahu wa taala Baitullah. Jadi kehormatan pun mulai turun. Mun lambok orang ngecok jak kene masjid. Pinggir masjid orang takok. Ngecok orang apa aja nge masjid songkan takok. Mungkin kanjeng kula rutinane masjid sepedane kecok. Din kiai ne sarutinane kecok kia. Untung pengurus sebanyak sesoki takmir masjid bi pengurus masjid pasnya gente teparu tenan almarhum Qori Anwar Zain tepak ngajar kiroat di masjid daerah Pasuruan Kamanyaman abek ngetemor pecolmo pelatin dah wa syurubatil khumur khomer ban sejenis narkoba, ganja dijual bebas, tak ada ente neng kota, neng desa itu digembong mungkin, neng desa saya terpencil.
Walubsul harir reng laki ngkui sotrah haram mau kemah nah orang bini oleh wattakhatatil ghainat wal ma'azif penyanyi berlenggok-lenggok acara madrasah ya joget dari sampean benih acara nareng amantoh benih acara nareng penyonat Agustusan apa boleh mau dateng dari Madura penyanyi Irwan Karangsono aja lah. Tak delok kon bul. Aku kata melok karpe lek delok. Datang ni penyanyi, datang macet. Datang. Berlenggak-lenggok ya atas podium bonan. Tak dente acara natisa, acara na madrasah, acara na mondok. Terjadi bonan Pak, terjadi gapi. Rasa todusnya tak ada lah. Mungkin mau lengak ni ke pun 15 benyan. Masya Allah. Wala'ana akhiru hadil ummah awalaha. Umat akhir-akhir ni banyak saya ngelaknat dek bangga sepona. Ngelaknat ke sahabat, ngelaknat dek ke keluarga Kanjeng Nabi, ngelaknat ke pinya banyak. Kita terjadi kapi kok. Dari 15 ini kan. Ampun terjadi kapi ampunan. Kimbola ngak nikah. Datang ongku wala'iyadzubillah azab dari Gusti Allah mantar pada selamat kuluman jenengan ya nikah bab zakat nikah begitu penting zakat nikah ning umat Islam karena membedakan neng agama-agama lain ini kesobung hanya satu-satunya agama yang peduli tentang kemiskinan mengentas kemiskinan dalam benih program pemerintah melolo Islam pun berusaha untuk mengentas dan mengurangi kemiskinan cara nabi zakat sepeda motor tak belajar pajak ke takok rampas padahal zakat karo ning setahun haul setahun mobil pajak ki jutaan takok rampas sebab mon 2 tahun tak pajak ki rampas mungkin masih atas nama sampean macam-macam tak boleh gini kok keng pajak napa keng zakat daripada setahun sekalian tak bengal mak keluar hanya neng berapa jiria pun mau dapat senisop punten tak semerta-merta pokok panen pokok hasil enten congok boleh mon tade ojen lebih banyak mon beda biaya ngangkui sape ngangkui hewan atau nyoro oreng sesoro ngelep ngaenge neng 5% 50 kilo bi 100 kilo 100 mon tade biaya iki lah semakin karena pon orang larang-larang zakat neka pon mulai tak pate ekeding orang sesibuk zakat akhir panen pun tak pada ngak lambe reng panen semakin banyak ben anu ci pancet akolan bekebene beng ibu ninja oh pancet ya bodoh cerekan deh bodoh cerekan engki namen cek kula tibi namen abang tu 1 juta karena saya kata ibu dukale di saben yang Mbak Sari deje nih ya celatane pola judu namun jagung alhamdulillah molong jengkel ada jagung sekali jengkel melolo pas saya sewa lagi makin gering jengkang ki karena pun ki mungkin kala dari zaman peneka rengatane banyak sing ngurangi karena kemungkinan dari umat Islam peneka saya tak peduli tentang zakat sehingga wa naqsim minal amwali wath thamarat nika pacet la ongku nek kurangin dari buah-buahan dari hasil-hasil panen tak bagus engak lambe kula ki engak lambe ki kene nika mau namain ke sabe mon kula kuampung ngeten la beda pengtompeng ning sabe separak panen gasa lek sedekah beri tompengan buco lah sedekah kada zakat pun lek yenai sediaki ponan kita kewajiban zakat kita panen wa kita haul kita setahun karuan depak senisop tapi pun lek siap pagi karena dengan sukarela dengan senang hati nama perintah Allah Subhanahu wa taala tetapi bila pun wa zakatu maghraman mola zakat nika yang sebagai pajak
ben si pitoro tak gelek benyan 15 tapi kalak poin-poinnya. Kemudian khomer yeno reng bini ponaget joget, jabatan amanah yang sebagai harta rampasan. Nika pun kemungkinan nika setelah gara-gara kulit sambian tak salah bak mencuba orang baik gara-gara perbuatan kulit ban panjenengan tibi penikah singke teguran dari para guru, teguran dari para ulama letak paju ialah adab je lah. Tak bagi mendatang horek cekson jondot madrasah semua datang imtihanan wajoget nek bini di atas salon. Tak bagi mendatang orkes jondot artis lemak. Ila mula tak paju colon kiai. Ia tahu keng lagi kiai negara colon tak mantil kebanyakan tu sekia. Sehingga tak manti, kipun le pangeran sebagai mainga. Lah mula datang adab dari Gusti Allah, balak mula depak ke manusia sebenarnya kita ngabes dan mak. Apa jadi masjid, apa jadi musalla, apa jadi madrasah hancur kapi. Al bala ya'ummus salih wa talih. Balak nikah mencakup atau rata. Baik nikah orang soleh atau orang si tak soleh. Talih nyaman orang bagus atau orang coba. Orang si taat atau orang si maksiat capok kapi. Beda orang pegel ke bilis atau beda orang pegel rap-rap bengko orang nak akan rap-rap nyeraki egas bi sampean apa sehari ya sing akan rap-rap jo yen je lah moro lek sare megas beda rap-rap se tak rok-norok jo pegel dak bilis masuk kalau bang bilis salah le sare megas ke sompet lo bang padahal sing ekek sitong bodoh saya keme can bilis sumber kami lasing kan cak can Madura almarhum kami di Madura taon le akame neng lobeng ya taon le Madur dan gula apa masalah imune dalam beda bilis tepak nyaran-nyaran begini ser makan taon le akame de leng de lobeng ni taon le makro koma akame de barang si atos betoh umpama takok nampes mon nenten berarti sampean kudu ngestete mon akame ya oh tabak akame ning dalem si beda hewan nah taon le paling sini ke caan nano ke caan bilis sama apa kuah sumber kami lasing kan caan Madur ni kan almarhum. Jadi mon pekel dak bilis sengekek setong tapi saya rambi sampean bilis kapi adab jadi kia. Semua datang orkes tenggin nah. Saya capok ya kena capok kapi. Koma mek tada i dorong kaki. Cek nantang ke pangeran. Cek wat megawat masa Gusti Allah. Cek megawat ke Gusti Allah. Makna bener. Gawatnya pada orang adalah gawat ke perangkat wat megawat apa-apa. Wat megawat de orang de saingannya terserah. Wat megawat ke Gusti Allah. Oh gue macam gawat ta. Kemah kemah. Repot andi ring tua mate tapi kere mengak nikah. Ki maenga la leso. Pecaan. Tertulis mate je orang. Tak ruwet teh. Ya nih ser sak rutinan siang malam sejak ngajak masyarakat perosak. Orang ngerosak nih tak ada setahun. Tak ada semalam, hitungan menit bahkan hitungan jam atau hitungan menit ancur rosak pun. Ya. Jadi balak nih mulai datang ke Gusti Allah ki gara-gara 15 perkara penikah. No, pak enggak sobung tak masuk. Madrasah, pondok, apa tak masuk. Bore acara anak-anak setahun sekalian, neser anak-anak. Sini kalah sini terserah. Hisab Nabi Tibi tanggung jawab pakai dengar sana pun Allah Subhanahu wa taala nikah mun sandi amanat jaga amanat mun sandi kewajiban zakat keluar zakat tak banyak Pak sakone Pak 5% 10% berapa karo zakat dari padi nikah tak banyak entan bener tak sampai separuh tak sampai seberapa koncon mesehat hassinu amwalakum bizzakah. Kimun tak mengeluar zakat tak sehat ongku, tak bersih ongku. Karena zakatnya kekotoran. Ya, betul mau kita ilmu manfaat.
termuka kun panjenengan hindarakeun diri hal-hal saya maraki oleh balan Allah Subhanahu wa taala. Mula balak ni datang tak mampu, tak mampu. Alat apa? Alat napa sebisa meburung balan Gusti Allah. Cecel, alat apa terus tahu? Macik bengal lah nantang atau Gusti Allah. Lah buktina bengal mendatang bareng sini benih. Kemudian acara na semelanggar ke agama, zakat tetap keluar, khomer yenom. Apa sih maraki abek ni kekelar ke apoi neraka? Apa sih maraki menjenengan neka bengal ke adab Allah Subhanahu wa taala? Tak kuat. Ya. Terima kepada oleh hidayah kau menjenengan. Tahu sa ngarani orang lah, tahu sa nuduh orang. Abek nikah pola gara tangkelakuan si tak bener ya pangeran bentuk angkok. Abek yang kepreng soleh bi orang, abek yang kepreng bagus bi orang, tapi kelakuan abek kadaria kira kan lebih bagus daripada ngarane orang coba melolo. Enten king cuma tore mau nak kerja sama urusan zakat beda sidogiri nyaman elas lembaga amil zakat anapa beda bas badan amil zakat dari pemerintah juga beda, dari pondok pesantren sidogiri juga beda. Kula mereka tamoyan dari sidogiri las nih kan kilas lembaga ambil zakat nih kan tamoyan dek kan toh terkait santunan anak yatim lambe untuk memberikan motivasi supaya banyak orang saya nyantunin anak yatim ben sadar akan kewajiban zakat. Berapa tahun yang lalu abid ponan nih kan sekitar 3 atau 4 tahun saya terpongkor dari pihak las sidogiri nih kan matamu ida Kak Adinto untuk memberikan motivasi dalam rangka santunan anak yatim dan kesadaran untuk mengeluar zakat. Jadi zakat neka benih napa? Benih hasil keputusan MPR, benih hasil rapat tetapi murni dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak 12 ayat tentang ayat zakat selalu abereng bi salat 5 waktu. Beda orang yang salat tak keluar zakat tak bisa. Ini sepaket nih kaponan. Yang termoga titik ilmu semanfaat. Amin Allahumma amin wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin Gatik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik kullama الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد غاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلمات كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا معالي الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق
كتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب غرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم محمد الحمد رب العالمين. الفاتحة حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أهل بيته الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمة المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا الخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين والمفسرين والمحدثين أينما كانوا، وحلت أرواح من مشارق الأرض المغارب هابر وبرها، خصوصا المهاجر الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن أبي خالع قاسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وأخي عاقل بن سالم قطب رباني سنة شيخ عبد القادر جيلاني سنة شاذلي ثم إلى أروى المؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني والإمام زين الدين المليباري قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الأبارس قطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وخيطان قطب شمس البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زل الهبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي وأصولهم وفرهم المقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن السقاه وأولاده عمر مهضر وإخوانه، ثم الحبيب عبد القادر بن أحمد جدة الحبيب العلام محمد بن علي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي والحبيب علي كريتان وحبيب محمد الحبيب بن دار الحداد والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب الشيخ بطوبوتي والحبيب عبد الله حداد بانيل والحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب علوي بن سقاف السقاف والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سقاف والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والحبيب صالح بن وسن حامد تنقل والحبيب هادي بن عبد الله الهدار الحبيب محمد الهدار، ثم إلى روح كهي جاسم نور سليم وزوجته وكجي هاشم رافي وزوجته وأصولهما وفروعهما ومن انتسب إليهما، ثم إلى روح كي هجي عبد الله محسن وزوجته وكي هجي معروف عارفي وأصوله وفروعه، ثم إلى روح صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله، إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويميد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة واسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية، أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا يسهل مطلوبنا يحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات وأن يطفئ نار الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويطل أعمارنا في طاعة ورضاه، وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا، وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وأولادنا وتلامذنا وتلامذاتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الاستقامة، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير وأهل الندامة، وعلى ما نسأل وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم، وعلى ما أسلافنا الصالح مثل هذه الجلسة نويناه، وعلى ما طلبوه طلبناه، وعلى ما قصدوه قصدناه، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة.